tukura na mbasa nuntu yugo individual. Mbasa the rest of the members 100,000 members batukwenda kuwa Kirito Murungi na nuraugire undenderea kuthaka na njoka ikanduma. Kirito Murungi ndenda kuria njoka iwita watia ita wa njoke ruthangu anaita wa ndatu anaita wa ingi tuga in black mamba. Kirito Murungi ntigwa njoka kweja na warning ikirumana yetho ane ruthangu iretho in black mamba iretho in ndatu keruma muntu street ukethwa ugo na mayo yako kuruma Mugambi Manyara kama warning just bite. Nguruki Mugambi Manyara akaria manto jegi otongeria etho akira Kirito atwe na cieberi otongirene indo Mugambi na tokirene akiama kire muchemenyero barari na juu nurariri orongo muno kuuga utikurwa kana mbazi itikura na Mugambi Manyara na in fact utira mbazi ruja na Mugambi Manyara iyogo ruja na Mugambi Manyara iyogo wetete tumuntu tungi twambundru mtu akwe we 12 wabera penge Mugambi Manyara kiamene ankwenda ukwira uchu uni ndachokirwe through a court order na ugo no resignire ugo we member kali na aria kienine na ninkali de secretary general kagita gaku gagutongire kama ikathirire ibwanire na kabori ekwa muna barwaji bau na ku tafadhali ugo tiga turitire antu ba Kenya ngugi bai twike makiambasi akire Kirito na ikagita gaka batetekire kaira chokoto ngene baka makiambasi indikira bamutigirite akethwa akibakirira mando jotongeria aki indigite gyaku gya passenger we mbasine tugakwa igite gya mbasi driver twagutunyire ku tafadhali karanyuma au tugukamate mpare tina kalulu tugwike na mbasi yetite na kinyago ugitwe ya mawaidha kuma nyuma au kwa tuongera speed ugakuga kanyanga break wacho watura nundu na experience watura ikathioro kali au ita pole pole tugakuthikiria mzee lakini ukagire guchoka uwania ugatongeria mbasi kairi nuntu kagita gaku ikathirire na mbasi nienderete iturathiranirie na the old guard iturai Nairobi tariki 20 na muthiene Mugambi etho akiarire gambara rumirite kawira Mwangaza etho akiuga uju mbere mankwenda kubera uju utino thirikari ya Kenya ikwijira mantune ja magamba ja impeachment. Magamba ja impeachment yale judiciary na kotini ita one independent arm of the government into ile sheria ni miaka 33 in fact mbitedo tuika 34 tariki 19 cha December na nkwenda ukwira gutenja njikinyomo ulingaro thimu ithirikari ubuga karabu itumana kwa thirikari yanga tutetherie kwenga kawira yanga tutetherie kuthithia uju thirikari itengana court ikathikirie gamba ne kandisendi gamba on the basis of merit igamba lititega wingi bwantu utega antu bara bakuka kawira ne uthugani kura tulinga na court itiringa kura itegaira mugwi uthuru murioki thiryo kangangi Biumia biere mbere ya koti gwita Ugambi iguru ria gukara obisine kwa ngabana Kawira na kunyuithwa muma kwa munini wawe Mutumantu Ethinkia na ndi mukari umwe wa kaunti ya Meru na andikirite nkiama ya kurungamira rwangiro Ugambithania JSC akienda mugambithania Bahati Mwamuye kwingatwo obisine mukari ujo ariuga Mwamuye uria niwe ukuthikira igamba ria kwebererwa obisi gwa Kawira akiuga tene aremi ni ngugi yawe na ni kwagira obisi yawe gitio